Pemirsa sabeh deres miwah angin baret ngawinang akeh taru runtuh ring Kabupaten Badung. Tios punika angin baret taler ngruntuhang sawetara wangunan. Tios punika taler kauningin wenten taru runtuh ring Puskesmas Mengwi 3 rumasuk taru bingin ring pura Desa Puseh, Desa Adat Padang Luih sane runtuh. Wenten taler ring jalan Pantai Mengening Cemagi kauningin tiang listrik runtuh melintang ring tengah markine. Pikobat inucap menjantan dikelis ketampenin. BPBD taler nerima laporan kuentenan Balegong pura Batur Kulibul kawan roboh ring pura dalam kayangan Celuk Padang Luih taler Balai Banten kauningin runtuh. Saking bayu enucap kekan tenang memocol kantos penyatusan yuta rupiah. Ring sajoning nampenin bencana sekali punike BPBD Badung rajak meprekanti sarang dinas lingkungan hidup DLHK ring sajoning mersiang taru sane runtuh inucap. Paiketan saking BPBD pajang nureksain panglantur nyane ring tanggal kalidasa Maret. Duaning asapunike paiketan dani mausang rau mangkin tim reaksi cepat BPBD Badung rumasuk DLHK kantu nampenin sane masifat emergensi. Raris ring pengerau angin puting beliung ring pantai Batu Bolong Canggu, Murdika Mausang, durung sidang laksanayang asesmen, santukan kanto nampenin bencana taru runtuh, saning lintang ring tengah markine. Parwata Bali Pos Nguningayang.